Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Gayam asaan apampanawan ni Flor, Ben. Nakitaklatan anatumba ijay salas. Ipilipsi ti sakit na bakit. Isorong bangad da akanayon mang kadwakan kwa na. Talaga amadanagan naklakay. Kasimot ni Flor. Ngamala, itataadan ije balay. Kanayon kon abantayan. Ay, ala, bantayam nga rod bakit. Flor, kumusta kan? Mayatan, makarwara kon dito ospital. Nagdanagdamami kan daddy kan ka. Gagangailangan da ito'y kanyak. Oh, kumusta ti trabaho? Mayatlat ta, oray makabannog. Aywan gayam, inyalaan ka iti prutas sa kanam. Anya da ita? Mansanas kan pears. Jak kayat da kita. Ha? Jak unay mahilig iti prutas. Ice cream kumaa. Nagmayat dayta lipstick mo Bagay ko siguro dayta. Sa anak mo ta makagatang. Tadinak mo't ikan iti kwartak ni daddy. Ada extra lipstick ko. Itat ko kan ka. No kayat mo? Dayta us-usaram ti kayat ko. Ha? Sana bali, tada trabaho. Mabali na kukwakon? Sige. Itad mo na talaga kanya? Thank you, Beth, ha? I love you. Mangan ka mangan, wen? Panawan nakmanan, daddy. Inak agtrabaho Adamat ni mami makadwam ditoy. Kun adapay ni Beth, iha. Busy mo ta kanayon ni Beth. Inaldaw arumwar. Saan na kabaybayan dito'y balay? O ala, mangan kan, iha. Daddy, jak kayat tipakbat. Ano ano anya tinakadasar? Anya ti kayat mo, iha. Fried chicken ti kayat ko. Alabay amon. Agpagatangakin ni Beth. Beth, iha! Umay ka man ditoy. Apay, mami. Ingkaban pa igatangan ni manang mo iti fried chicken, iha. Ha? Owan, mami. Hello? Siyak ni Sandro, gayam ni Beth. Ada ka di? Nagwapo. O sige, umunag ka. Orayam ni Beth. San? Umay kakit din. Agawid mo't lang inton madamdama. Umunag ka na. Agyamanak. O sige, agtugaw ka. Mabit lang tayalaan ka itinumam. Saanan? Anya ti kayat mo? Juice? Wano kape? Agbuyak langan. Basta, mabit lang yalaan ka iti inumam. Pasensya kan, Sandro. Tanabayag sama ti panagururay mo dito'y balay ken ni Beth, iho. Kunang amin ni Flor asumangpet ni Beth. Pasensya amon ni Flor. Ada ngamin sakit na. Saan nga agawid ni Beth ita? Tada seminar da ijay subik. Anya? Pasensya kan, iho. Nataktak ka paikit din. Sa nabalen, nana. Sandro? Agawid kan? Awon, iha. Agawidan, taadapay papanan na. O sige, umay kanto man agpa-share dito'y balay, ha? Sandro? Beth?
Anya ti aramidam? Or-orno sa klaang dato'y photo album ko. Kita akman? Ikababain. Nakutungak idi. Ni Sandro daytoy Idi high school kami dayta. Boyfriend mo? Saan? Agpagayam kami lang ka ni Sandro. Ag-classmate kami ngamin idi high school kami. Nakitam gayaman iti personal. Imay ngamin nakis-istorya kanyak dito balay. Talaga? Wan. Baro ka di data bracelet mo? Saan? Daan daytoy. Nalakalaan daytoy. Mabalin nga ipadas ko? O sige. Uy! Umanay kanyak Bagay ko anya. Dawaten naman nga tan. Kakaiso na bracelet ko. Kukwa kon daytoy ha, Beth? Sige na. Nagpintas ngamin. Mabalin ka di ako kwakon? Sige man langan. Thank you ha, Beth. Anya nga tati iparis ko iti daytoy. Kastoy gayam ti ugali daytoy a babae. Mami? O iha, sumra ka din iti trabaho. Mami, ayan ni Flor. Agsarsarita da dita sa alaskin ni Daddy yo. Tasimangpat ngamin iti rabi. Mami, apay akas tiyaya. Dawaten namat amin ang agamit ko. Anya, Amin ama kurso na daan na. Dawaten na. iha, pasensya amon. Mami, kanayon laka din akasta. Amangan mo't no ikam iti sakit ti ulo ni mamim, ken ni Beth. Saan mat Daddy? Nakasingsing patak tupay kadakwada. Nangalam iti dayta bracelet mo. Inten ni Beth. Inted na? O no. Daddy, sa anak ang mga ala iti saan ko ako kwa. Saan mo nakasta ti kayat ko asawan? Inted ni Beth daytoy, Daddy. Sa anak nga agdadawat. Saan na kon nga itulod iti balay ni? Itala nga kita tamanan. Di mo pa kahit nga itulod ka. Adayo ngamin ti pagawidam. Di ka madanagan kanyak. Pakaragsakak ti mang itulod kan ka. Kababainan kan ka. Di ka man nagsawi ti kasta. Kaya't ka kumapasya rin di balayo. Ngaman niya. Di stepsister mo. Ni Flor. Apay. Awan matkit di. Kas lang amin nagpapansin unay. Anya? Beth? Beth? Nakalagip manen. Idulin ko dagito'y gamit ko. Taamang ano dawaten namanen. Beth? Mabit lang! Apay? Saan ako nga umunag dito silid mo? Tamok. Kayat mo ti agina na. Ipalagip ko lang kan ka. A birthday inton umay alunes. Next week? Imbitaram to ni Sandro, ha? Ha? Diyak masigurado na makaumay. Umay day jay. Ibagam a birthday. Basta pa umayam, ha? Demanding launay. Mami, pudno ka ding agkasangay ni Flor inton Lunes? Ha? Ne, awan mo tinasasao ni Daddy, iha. Imbitara ka no ni Sandro? Ngam di na kaya ti umay dayjay. Mami, demanding launay ni Flor. Aldawan, mamigat tayon kada mamim. Tsak kayat ti mangan. Anya? Daddy,
Celebrarak ti birthday inton Lunes. Kitno inton sumaruno abulan pa ilaang ti birthday. Basta, kayat ko, inton next weekend. Ang mawan mo't nga rod kwartak. Umutang ka daddy. Ala, umay ka nga rod manganan. Diyak kayat? Alan, tay karigatak tag diskitar para iti pag-birth jam to. Talaga, daddy? Thank you, ha? Sandro, ada kumakayat ko akid dawan kan ka. Basta si ka, Beth. Amo mata napigsa ka kanya. Inton Lunes, imbitaran ka iti balay. Daapay. Birthday ka no ni Flor. Ha? Sika ti kayat na abisita. Sorry. Nga madapapanak iti day tanghal daw. Umay ka. Uray a pagbiit la. Sikat ti ararmak, Beth. Sikat ti kayat ko. Sikat ti kayat ko apasyaran iti balay yun na mapanak ijay. Saan ani Flor? Sandro. Nakasaganak nga aguray. Aging gaasong batam ti ayat ko. Beth, umadanin ti kasangay ko. Adagatangan ni daddy a cake. Ado ti saganak to. Nasayaan no kasta. Kaduan naktuman agumatang itibadok. Aywan gayam. Nakasaritam ka din ni Sandro? Ha? Ibagam. Ura isurot na dagiti gagayam na. Kuwa ngamin. Umay ka di? Saan ka no ama ka umay? Anya? Adda ka no nasken nga aramidan na. Anya amatan? Flor. Ni mami ti makisaukan kwa na. Siguro, di mo imbaga. Tamadlaw mo ngamin a close kanyak ni Sandro. Anya? Mami, kasaritam ni Sandro. Ibagam nga umay no birthday. Sige, padasa kiha. Thank you, Mami. Ngabjak maikari ang makaumay ni Sandro. Taam mo matan, kaskin ni Beth, at damat trabaho na. Basta, namnamaak ang makaumay to ni Sandro, Mami. Beth, inton bigatan ti birthday. Insuot mo matanday tabadom inton bigat. Anya nga oras nga umay ni Sandro? Flor. Saan ang makaumay ni Sandro? Anya? Kinasarita ni Mami. Ni Mami ti binilin ko ang makisarita kan kwa na Mami! Flor. Nasken ang maamwam. Asyak ti kayat ni Sandro. Saan asika? Siyak ti umay na paspasyaran ditoy. Imbagam kanyak agayam mula ang ni Sandro. Apay nga itakot kastamat ng tibagbagam. Flor. Saan nga ruda na matuloy ti birthday? Anya? Saan ako nga birthday?